Oke masuk ke Iya, saliu udah pa. lunita yung magawi tayo. Jadi tuh Fatim betul. Iya. Jok-jok ko minta malas semua fi. Hindi ulit tatong. Panigaw-sigaw na, dito mo na kami. Kaya pa, Loki masuk ke saliu pa. Jok ni cerita dito aku taniki. Muang na, hindi yan ko tingin. Ya. Aro, cantik tuh mas suara. Ya, Semua bang nih. ya. Sudah nih Pak. Alhamdulillah. Pokoy papa na dita fang menre dana marajay. Sukuru ki. Ayo po. Akhirnya ki syukur alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. syukur alhamdulillah. Oh iya. Nita si lolo ka makapon. Nataniki fa, hingga teh si Bamen rek Mekah. Iro na ko to, pumulolo. Oh, nata pa mga. Hindi po dilaw kalau nggak. Dia Pak dijaga kesehatannya sejak pelunasan. Sebelumnya keseharian ibu ini apa pun tinggal saja di rumah pun itu. Tinggal saja di rumah. Jadi segala perlengkapannya pun sudah lengkap semua kan? Ya, insya Allah sudah.